Kanti ulula kanje ukuhlanya ngengqondo. Hawu! Kanti kulula kanjeni ukuhlanya ngengqondo? Sizosamabhinqa njengoba ningazike ngongizwa umlando wakamchunu intombi zemdabalanga zami qomo ngoba zimthanda ifo kanhliziyo ziyawugoba phansi emabhuqweni enkadla ngidlulisa okukhulu ukuphoxeka lapha nokuthi ke namhlanje ke ngizonihlubela udlube kaseni ngivezela amaqiniso enjobe njalo sizosamabhinqa bakwethu ngayithulela zonke izinto emhlabeni eziningi izinto engihlala phezulu kwazo njengomholi njengenkosi yamabhinqa engahlala phezulu kwazo ngithule ngoba ngithi ngiyakha kodwa le angikwazi ukuyithulela sengikhathele bakwethu umfana engamkhulisa ngawo yonke indlela sanikela ngakho konke esasinakho ukuthi lo mfana akhula abe yinto ayiyona namhlanje emculweni kodwa namhlanje yena ukwazi ukuzoveza ukhansele wakhande iposter esho ukuthi umcimbi wami ukhanseliwe uqale lapho wawukhansela umcimbi wami umhla ka2 November 2019 eCalifornia Stadium umcimbi wami wenza iposter ethi ukhansela afika amaxoki afika amaphiciphici azoxokiza ngakimi azoveza ubufakazi obuqanda ikhanda nami ngamthola ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uyena oyenzile lento futhi okwesibili abantu abebeposta lento bebekwe abantu abebesohlangothweni lakhe bonke kunjoba kunjalo abengayazi lento umkhaya wami uwe lo mfana wami usukhuluma kanje kimi umfana kwaMpungo sekwela kithi enkandla ingane zami zingishisela impepho ziyangivusa zithi vuka baba wena uzofaka itshe wena uthi hayi lala qhawa ngoba iyona into omhle kakhulu kuyona dogijima wehle wenyuka lapho uzothi lala qhawa kanti usuku uhlala ubhuqa usungayili kuyolilisa nakimi kujahe lokho uyaxakeka ukuthi ngisaphila kanjani ngineyithengaka ngoba kuba kuya ngawe ngaba ngisekho ngakho ke mfana wami ngiyakhuza ngithi semncane kuleyo ndawo yamona Usemncane leyo ndawo yomona, yena usemncane leyo ndawo yomona. Usemncane leyo ndawo yomona, yena usemncane leyo ndawo yomona. ukwazi ukujikela mina mkhaya wami ukwazi ukujikela mina ukwazi ukuzobulela umcimbi wami ungazi kahle ukuthi ngisimo sami sinjani uzwazi kahle ukuthi ngifana nomuntu ofile ngingenaphi mina ekuhluleni lo mfana wasemzitsheni ekutalapha unabukeliswe awuzalwanga unabalandeli mfana wami akekho umculo wazalwe nabalandeli ngoba sihloniphi ikhono lakho sihloniphi igalelo lakho ukuthi umdlalo omuhle weyinsizwa uqhubeke uye phambili kodwa asikaze sithi awungene emoneni uzocinezela umuntu noma umbone isimo sakho ukuthi sinjani icala lelo lizawusha abalandeli bakho banecala uma bengavumela kwenza lento yenzayo ukwazi ukucindezela mina angikwazi ukujikelwa ingane mina ngizala igijima izongiphathela isikhala egcikeni akuseyona ingane leyo sekuyimpungushya uzalwa yimina ngisho umndeni wakhe uyakwazi lokho kodwa wena ukwazi ukucindezela mina ngenaphi mina indabeni zowelile uwelile umazi kahle ubhululu wakho ubusuku nemini nikuxhumana naye nenza yonke into kucici ngoba nakho uyabona ukuthi uwelile akuze ukutrend ukuthi uzoxoshwe yimi ngingelaphi mina emotweni zozibhoza abadla amabhouncer abathenga imoto engafana amasondo ngenaphi lapho ngihlanganaphi ufika ubugwala bakho wena ufunela umuntu ozompressa bona ubuvaka bakho ngaso sonke isikhathi wena ufuna umuntu ozompressa kubo uyakhumbula sigijima emabhidi asahla senyuka sithe izinto sezilukhuni sinikela ngakho konke sinakho ukuthi uzoqopha umlando wathi wena umkhaya ukuba ngigijimi nawe kanjena ngabe sengishilo ngathi hayi kulobo bumzima engibhekene nabo ungemva kulento kodwa namhlanje wena ukwazi ukuzojikela mina namhlanje awumkhaya wami lo mfana simeseke ngimnika ushobeni umfoko akhuzwayo ngaphansi kwengane zomama ngimkhulisa lo mfana ngimeseka ke ngoba sithi waqedela umsebenzi webhova likade kadika waphinde futhi ke wahlonishwa ke indidane insizwe engenamona yalibona italente kuyena yamkhuphula yathi nanga umfana oyikusasa lika maskandi Usemncane khona ngiyashisa. Obeka phezulu yingakho ke nathi ke lo mfana saphinde sameseka samkhulisa kodwa lokho kwakungasho ukuthi sikuphelile ngaye baningi amanye ama-artists ofanele ukukhuliswa njengoba babona abafana befikile beshisa yikho ke lokho esikufelayo ukushisa kwabafana abancane abakhonkotha la eduzane kwensizwa
into ebaluleke kakhulu ke njengamanje ke ukuthi ke emveni kwalokho yena sameseka lo mfana kade esibizile ejadweni lakhe emgaqweni wakhe waseMabhida ngomhla ka30 wathi isizwe sonke masiphelele sabeka konke ungaboni ngasolinye esabeka konke eke ngishiya insizwa angcweka nazo eke endimeni sakhohlwa oDSD amagezi amahle eke odweyaza basukuma bameseka bazothi eke phambili izwe elikakhuba izwe elikakhuba sonke sasho njalo yagcwala yathi phama inkundla sameseka kodwa namhlanje ukwazi ukuzocindezela mina ubona akwanele lokho kungehlele mina ngifanele ukufa azothi lala qhawe angifanele mina ukuthi azothi kimi vuka qhawe ngithi sizwe samabhinqa usho mina njengenkosi yenu ungizwe umlando kaMculo ngithi asambeni seCalifontaine ngomhla ka2 siyolungisa siyokwenza ama-field betterings siyolungisa okonakala ngithi ke asingadayisi ngefa lophusukela asingadayisi ngefa lomgqumeni asingadayisi ngefa lobhekumuza umfoka lithule asingadayisi ngefa ke lo mahawukela ngithi sinika umuntu ke awuyedwa uma sikanda kwazi ukuba umuntu oyedwa awukwazi ukuba ngami awukwazi ukungaba noma ubani lento eyifa lezizukulwane ngezizukulwane ngakho ke ngiyacela sizwe samthaniya ngiyacela sizwe samabhinqa ngithi mina kusho mina ungizwe umlando kaMculo niyangazi nje sangikhulumile ngithi phela lanonke eCalifontaine ngomhla ka2 niyokhombisa ukuthi nina ngobani senza ama-Fred Betterings ngithi amanqampunqampu lawa ngiyabuya negcwele obuthi mangezaba lo yamngena umuntu ekhanda lakho omunye zakho tena lawa ekhula khona wento